zo Revelation channel kaltlangin pathian ni chi baivek ule Galilee Gospel chiaron kan lau thleng le ta a Galilee Gospel pani na ton tuma hian kan chiar don ani luka bungli chang som pali tin Isua chu thlarau thil ti theina pu in Galilee rama a hole ta a tin a chanchin chu mi vel ram tina chuan a thang ta a Isua khan thlarau hruaya thalera ni somli a nu le thlem tu a hne nu in rongbol na achana a rongbol tan na chu an khuwa Nazareth atanga kilometer somni panga vel hla Galilee rama ania Nazareth po hi Galilee monglama ani Mathai le Marka chuan Isuan Galilee ram atlo chana Johana an man thu a hriat wang ni in an ziaka Luka ero chuan hei hi ziak velavin tharau hruaile pathian hun ruat wang ni in a ziak thung Isua khan ramro puile mun hlatak ama shetu po an manglo na thlang lova arong bol na bulchan na atana Galilee ram an khwa atanga hlalo takle adot le chi a Nazareth athlang hi achin chhiat lak le rongbol na hi min hrengai loten an chhor ma in mani atanga in tran chungkwa akangkai le a chumi hnuwa then khoweng le khotlang al chuak ani phot angai rongbol tu tam tak te swalian tak ni thin chu kan vei hla theilu tuk hi ani mani le chungkwa po in kan dam tlan puimia lo hi midang te nun ti danglam nan man kan tum thina mani chuan ngam lo na motor siama midang te leitir tum ang deuh hi ani tin Isuan khopui ro puizok te thlang lova arong bol na tura juda kulmuk le sa khomi ten an ngai san em lo Galilee apan hi achin chhia tlak le bok Zorama el Bethel harna ro pui kha rongbol na tlom tak atanga in tran ania harna chau lo po ko shan thang mek te bultran na hi atlom le Isua hian mi te hi hoisan ain shot niam min zirti radua la ain parvul turle ara tha chhuwa turin min hruai adu ani